Abahinji bagwerirwa kagwe wanyuma ya chairman wa bodi Yigarati Factory Samuel Muhereza okusigaho urukiiko rwabo wanyuma yo kushaba enshonga yo kutwara urukiiko orokuhendera omwaka kakombo muri Mitoma kandi abirashemerire kuzabuhwejo. Abahinji nibajyango bamwesero mu rukiiko ebire bihingwire yayanga kwija na hato urukiiko yarusigaho ekibesere akajogano. Abo kuba nuwo muntu ashemeye kuba natukikisaje akatwazaje konke cyatsasa no kurango eshonga ziteze twamuha tiyabasa kuzikiriza kuzurura yagenda yaturuka no mu rukiko yagenda so kuba bire bajyaho bagom katangaro AGM notes yagamba kakombe babuza bebembezi babo nkaba director nkiko bokuga bwejo twagambira abahinji bitu ngo AGM chairman akishara muko muntu bodi turashitamire kwikirizana muzokwe kumbeka factory kanuka konka abanyakashaka bajyangwa amajyani yuga bandizi kabatwari nyakashaka nayo barajombekire abigara nayo factory bakagitwara bagikura se yabandize. Abahinji nebongera bagira ngo entaro eziri mu bebembezi bigara ziretire bataganyirwa omucingwa cabo ahabwa iki omugore nagura amajyani shinge bitano cyane rukaga rero iyi company yasimyaka ekurenga muri Ghana negagura shiringe bitano bakatubiha ngaho rwatano twemerere okwisa obu factory yigara baratugarukemu twatanga tutama factory turagikunda dana reka kusibanga kisho kiko kwitu emyaka yakoze mukage yakoze turabimanya na simiti yasugira turakireba. Abebembezi abakujwekera abahinji okurwa mu district yo mu factory Yigarati bine bagambiri ije kabita decision ya board ije decision yitu kandi changire kandi tukucenda kandi turaziyo kandi icyo twakiye twashaba no kugira ngo bagikirize amagoba kumweje yakorumba hinji babweje gazumba hinji babweje mamayitereza enda kuchibasha bahati ngo zones AGMs zikumeze kiresti buri zone yona igereta ekweho AGM emanywe. Abahinji bahendire bashabire chairman obutagaruka kubaretera polisi ahanciko zabo ubu bagumize ngo omukuhinga amajani bakaba batine polisi Ukodo yembundu inkumanya oba embundu nizigeri izoba ko batiriyo misiri yisu tingarebere yo embunda izire kunkuma nyongu shoromeke ngo twatire ba director barungi obushira koza omwana wa buhihe yakura bamuhokati obuhihe abanyagwatu batrekere stahe obire bishikire. Factory Yigarati eine zone zitano aharumigara Mugoma Bitereko Kanuka hamwe na Nyakashaka Gashakwa Juliet Charles.